حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari niya mga palangkungan ng mga Islam, alhamdulillah, yari na isap kita niyo ha jaman na to ini amoy in magpuso kita simbunga si pang-iman insyaAllah. Amoy in pagsukuan lang tasin turun na tumulia amoy yari wihayaon kato umanap na isap sin pangadyan sin kita nyo sa tapagpatuntun insyaAllah ta'ala na wihayaon binak magpalukay tukbal ko yung muro na to kalasahan o yaron na rupayin din kan siya Kapten Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan na mo aakama Islam, haruman ini tumukbal na isab kami kaniyo iyatud na mo maun pahadarat sing kamu yang kamu pamaybay niyo in kallam sin mahasud si mahatinggi iwan hadis sindundungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam dupat sin pangadian na to bunga sin pag-iman din bunga sin pag-iman amuna in kasabar ipapakay kato taniyo si mahasud si mahatinggi sa lugay taniyo rin hababaw sin ini laging kasabar ipaghalulay sin katan hahalulayon amin di na mahalulay sin katan pakaradyaan malingkan inlas ipaghalulay sin kita niyo amuna hindi ta kato taniyo sin Tuhan taniyo Rabbul Alamin iban hiyatud marikato taniyo sin dundungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam in ipaghalulayhan amuna imbunga sin pag-iman kasabar pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kita niyo mga tuwa na pangadian na to bunga sin pag-iman amuna yung kasabar. Dahil mamud na mo pag-arama yung kasabar pangadatan sin kanabihan iban sin karasulan. Sifat sin kanabihan iban sin karasulan iban sin mga silamiakat apang Hindu sin kanabihan nila iban sin karasulan. Damikian mga tay mamudna mo harama in kasabar sanjata simbar iman mga tuan biya sin sa kaula-ula halong buno
bang sanjata impiakay, biya, sinsa ka ula-ula halambo. Mga tuwan, matawag ginis babara pa simbuno ama sa datuin. Puno sanjata yan aun. Malain ka nimbis sarahon na to ini. Bukon buno sanjata. Buno mamuno in Iblis laknatullahi alayh. Dahil nga sabihan ito mga tuwan, ingkahunahan pakukus kunahan. Bukon pakukus. Hinang simmano siya amin iabutan simpikilan nila. Sarawa tuan pakukus. Di mahinang simmano siya sarawa pakukus. Dahil Allah Ta'ala sabab di abutan pikilon simmano siya in pakukus inihinaw. Dahil nga sabab yan mga tuan, yung kasabar pakukus dakula. Di pangatuwang si mga manusia labi aula haummat hinapusan ini ummat sa taon-taon. Yaitaan kita ni in kasabar sanjata si mga kahit. Kaya sabi ito mga tuan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksin mahasut si mahatinggi magpawaita katutan. Papawaitaan kita niyo in kasabar ini sanjata sinaputan niyo Adam. Malaingkan tiu-tiu pemanu siya masaniya. Sarawa nagtagna imparbantahan, impagato. Antara sila Adam alayhi salam iwan sin Iblis laknatullahi alayh. Sambil nasadya pamasana to ini. Magkagunahan kita niyo sanjata. Amin sanjata tiapakay sinallahu ta'ala. Haapukan ko alayhi salam. Ingan niya Tuhan kasaba. Kataan kalabihan iban karasulan. Piyakay nila yung sanjata kasaba. Napakay nila man yung sanjata kasaba. Simanyang sila naghula hababaw singgumi. Simanyang yung pikilan nila. Simanyang inakal nila. Simanyang yung ginhawabaran nila. Nagtag-ipon pa Allah Ta'ala sabab aun security. Security rakula mga planggong na mga pag-aaramay kasabang. Bukunin security rakula, security tao sintao. Sarawa magkagunahan kita niuganap security. Amo na yung kasabar. Biyay kato taniyo. Sinallahu Ta'ala. Iban hiyatod marikato taniyo. Sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam awsa bisabr. Junjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam piyag wasihat niya. In kasabar. Faqala sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisbul iman. Matauding karahan sing kasabar mahinang siya sanjata. Piyag wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tani in kasabar nisbul iman ang tunga sin pamaran. Haisa-isa sin kasabar langgong na mga pag-aarama, nakatunga kita niyo sin pag-iman. Dahil nga sabab yan, in wala dooning kasabar, wala pamisan timutunga in pag-iman. Bangmayan mga tuwan, isuhod na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangmayan, makasuhod. Palawang sin jantong taniyo, palawang sininang taniyo, kamuhi taniyo, in sanjata ini, in iman, in kasabar hangtunga sin pag-iman. Dahil nga sabab yan mga tuwan, nagsabda pa yung junjungan taniyo, alayhi salatu wassalam, man yatasabbar, sisiw-siw yung tao.
nagsabar. Wala niya biyuta sing kasabar. Hatu bahagian sing kasabar. Pagsabar magtagipon patuhan. Katatas magtagipon patuhan. Katatas tumangkis deng hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katatas hapargantaan tiaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin wala parimatun. Kaya sabalan niya yadto, kaya tatasan na yadto, man yatasabbar, yes, hisiyusim makasabar. Hagantaan kabayaan sin Allah ta'ala, sabbarallahu lahu alayhi. Ganapan sin Allah ta'ala tatabanganin kasabar, kasabar. Makarao sin Allah ta'ala, tumabang kaniya labi rin sin kasabar kaya sabaran niya. Dihan mga tuhan, hindi takatutan niyo, sinjunjungan tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lari-lari magdihil in Allah ta'ala tutong basan. Temporary riya dunya, kakal hadlaw ka na. Mga tuhan, iingatan na tuday kayan bangunin mataw dirihilan sin Allah ta'ala. Ma'u'tiya ahadun ataan khairan wa awsa minas sabr. Ingkatanin ibang kimugdan anugharahan sin Tuhan tumbas. Anugharahan sin Allah ta'ala barakat sa kawatuan nakalabi indirihilan sin Allah ta'ala. Nakalabi intutumbasan si mahasut si mahatinggi. Hakasabar. Mataud iban malua. Inhirihim niya tutumbasan. Hamanga tao, hamanga ipon niya, piyakay na in kasabar sanjata, piyakay niya in kasabar nahinang hangtunga simpakilan. Mga tuhan, mataw din pagkaw na masanatoy. Alhamdulillah. Mataw din sa sakata na masanatoy ni. Asyukru lillah. Mataw din kanikmat mata na masanatoy ni. Sa gawa tuhan. Bang wala doon yung security. Amo na yung kasabar, hiluhala. Diyan na sinji matuha masanatoy ni. Bang sayuhon kita nin umat marayaw parasahan. Bang sayuhon kita nin umat nagdapa-dapa hakasanyangan hababaw siya. Sa kalituan, nag-enjoy na yung kamanuk-manukan asili iban dakula. Nagkuyag-kuyag na sila sinne matyanugara kanila sin Allah ta'ala in kita niway halong kalinguan. Problema halong simbay na tumahalulay. Problema hawa simbay damit yan di na tumahalulay. Kasusahan na katiloran di na tumahalulay. May ta, wala doon kato tanim programa kabayaan sila mga tao. Nag-program kita nyo sing kabayaan na to. Di kumugdan katanta. Kaya nga sa wabiyad to mga tuwan. Pakayon na to na. Ini papakay kato tanyo sila Allah ta'ala. Wang karunahan sanjata, pakayon na to sanjata. Kasabarin nga. Bang karunahan dayaw, pakayon na to kasabar. Bang karunahan kusog, pakayon na to, hikakusugin kasabar. Dahil mangod na muharama. Nagparmanin Allah Ta'ala surat Yusuf. Damikian in ayat ini. Dia kato tanyusin Allah Ta'ala. Hikasanyang tuwi. Solusyon singkatan problema yang kasabar. Sa lagu-lagu kasusahan di matuhan Nabi Allah Yusuf dibansin ahli niya. Langgong niya, mau maas niya. Tau halong singkauman niya. Problema rakulah di matuhan niya. Kaya ingatan yung mga tua bangunin piyan halulay, hamok dah. Siya balan yama niya. Siya balan niya.
Kimugdan man yung pagsabar hiama niya iwan siya, in resulta mga tuwan. Si manyang siya, si manyang inahli niya, si manyang imaumaas niya, labi aula si manyang inalong singkaw, mansabab, biyayaran sinallahu ta'ala yung kasabar niya, iwan simbaas niya. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, innahu man yattaki wa yasbir فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيءُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Surah Yusuf. Dua nag-agad mga tuwan diha ayatin. Firman sinallahu ta'ala, innahu. Sa bunal tuwan. Hisiw-siw magmabuka patuhan. Iban, pakayuning kasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Firman sinallahu ta'ala, sa bunal to din ako. Amo na siya, Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya lugpas uning karayawan. Sintaw. Nagmabuha patuhan, iban ko yan. Nagsabar pa Allah ta'ala, iban ko yan. Hisiyo yan tuhan. Hinabiyaw layuso. Siya balan hiyama niya. Inji matukan niya. Siya balan niya ra, hindi matukan niya. In ending sing kasabal niya, siya in nahinang napura. Hawla misi. Tiyugdan gutom. Siya in nahinang napura. Nag-control sing kabuyanan. Halaw tingnan. Bukon niya siyo kating kawasa. Sa hasabab tutumbasan sinallahu ta'ala kaniya, hakasabal hiyamak niya, hakatatas hiyamak niya kaniya, hakatatas niya matukan nama niya iwan pamangalanggong niya, iwan sintaw halong singkaw man niya, in resulta sinta katatas nila tuwa. Si manyang siya iwan sintay mangut niya, hiyamak niya, nagkakarupkanan, biyayaran sinallahu ta'ala ko yan. Intaw halong singkaw man, napasan niyang niya, hakamuyan na. Hasabab sadya. Sin kasabar ibang pagmabuha pa Allah. Kaya nga sabab yan lang si mga ahluleng as-sabru wat taqwa in kasabar iban sin taqwa riha ayat ini dawa obat likulli dari obat singkatan sakit min adwa iddin sakit pag-agama in kimugdan hamasan nato ini mga tuan dua sakit pag-agama iwan sakit kimugdan pag inawawaran sinta in sakit kimugdan na inawawaran sinta yan nagtawangin dunya United Nations nagtawang sambil yari hamasan nato ini yari hawla nato ini United Nations in timawang mari nagubat sin sakit kimugdan habaran tadi. Sa kawaon hamuk di kaubatan sin doktor. Doktor lokal, doktor international, spesialis sila katantaan, di makaubat. Naisip magubatan, baran sin kiugdan sin sakit. Unin ni pagubat niya, ingan niya, as-sabru wat taqwa. Pagsabar kau, iwan pagmabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw, iwan sin sila, iwan sin kita liw katantan, amad to mga to. Way man pagmabuka, way man pagkasabar, aturan niyo yung kahalan na to. Matawad sin susa, matawad kawasa susa, way sin susa, way kawasa susa, sin bukun magmasusa kita niyo na babaw, sin gumi, balabi-labihan, in rijiki, in ni'mat, yan ugara kato kanyo, si mahatong si bahati. Ato na yan to, Nabi Allah Yusuf alayhisalam. Inkisa niya. Siya balan niya yung katan, nagresulta balikan tanyo. Natabang niya na lombay niya, yung kasusahan niya, ma niya kaniya, napabalik niya, yung kasusahan niya, katanya to napinda pa po di ba ko niya kansyo yan kawasa
Dahil Allah Ta'ala. Unang tiyakay niya, dua ratuan, kasabar iwan pagmabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiyang kay sinallahu Ta'ala yung Nabi Allah Yusuf, pasalan simbunga pag-iman niya. Palman sinallahu Ta'ala. Linusripa anhu su. Tiyang kis na mo, pialing na mo, dahil kaniya imangi. Dahil kan siyo, dahil kan Nabi Allah Yusuf. Linusripa anhu su awal pahsya. Tiyang kis na mo, kaniya ingi. Di matungkan yang ingi simbabay. Berarti apa siya simbabay? Siya ini apas. Hindi ako nagtadlong yung kasubulan ng mga kabudyangan. Di paglaulon. Nagtatadlong hasiki, nagtatadlong apitilan, nagtatadlong hasilpo, nagtatadlong atasil langit. Way mga tuwa. Way nasang katangkisan. Manginiri marin umat Islam. Pagkayon nila yung sanjat at kasabar. Pagkayon nila yung kasabar hang tunga sin pag-iman nila, di na laulon, yan nagtadlong dumadlaw. Nabi Allah Yusuf. Hasabab sin kasabar niya, tiyang kisya sin Allah Ta'ala. Linusri pa anhu su'a wal pahsya'a. Tiyang kis na mo siya ring hamangi, mangi sin tao, kakangi sin babae, yapas siya. Yang kisya sinallahu subhanahu wa ta'ala ding nakataan posting maita siya tiyan innahu min ibadina al-mukhlisin sabab in siya yan malano in pangatayan dahil nga sabab yan in kasabal di mikit halawang pangatayan sintaw bang bukul malano na to mga tuwan yung bigyan tong na to at supaya tumatap kumakaluhon in kasabar. Karihilan kita niyo sinallahu ta'ala biya sindihil niya kakasi niya ipon niya. Yusuf alayhi salam parman niya linusri pa anhu su'a wal fasya pialing na mo din kanya mangi kangian si babae mang kangian si mahadjana maun kanya tiang kis na mukparman sinallahu ta'ala. Pula-pula mo, Tuhan na yung timangkis kayo. Tawin tumangkis kayo mo, pag-iig sintaw magbalik na sa kakawasahan sinallahu ta'ala. Yung programa sintuhan di kasinguran sintaw. Yung programa sintaw, ibang tao kasinguran sintaw. Inhinangan sintaw, kasinguran sintaw. Inhinangan sin Jipon, singuran sin Milikan, kasinguran. Inhinangan sin Lanang, kasinguran nila. Sa inallahu ta'ala rin. Tinga sa babian mga tayo manguda, pag-arama. Uuhon na ito yung pikilan na ito. Kaya rapatan na yung pikilan na ito. Hindi na karapatan na mo rin ba'y takatutan yung sinallahu ta'ala. Dunahan kita niyo makan, ang pakitan niyo rin karapatan. Matawag na tao na may kaya rapatan na ako lang na simpikilan ko. Kaya rapatan na ako sinakal ko. Kaya rapatan na ako sinansang ko. Kataan, dapat mang dapat na. Hindi dayan tuan karapatan. Bangkitan yung maprograma kabayaan. Si Mahatsut, si Mahatsut. At Uraya. Tiyang kis sinallahu ta'ala Nabi Allah Yusuf. Piagang kupan singkatan. Tiyang kis sinallahu ta'ala. Ring hamangi harap pamarayaw maita. Malano minatay, yaon in kasabar, hang tunga simpag-iban, yaon in kasabar, sanjatay pangatubang. Bihan mga tuwan. Fa inna Allah, sa gunal ito, di mahatsot si mahatinggi, di niya nagpasuning karayawan. May tanyarik nagpasuning karayawan, nakaagada programa niya. Masa na ito yun, tuwan, kaya nagbus, kalugpasan kita ng karayawan. May ta, ninig kita ng dahil nga atulan,
programa kabayaan sin Allah Ta'ala, naghinang kita niyo kanya-kanya, sin kabayaan tanyo, tumo papikilan tanyo, tumo pakita tanyo, tumo papangdungog tanyo, sinubos na kita niyo, yadong haraan sin Allah Ta'ala, mag-arad na kuman kita niyo rin, at tanyo man dyan mag-design sin kabayaan tanyo, ubos na piyatakarang timahat. Mga tayo mamudamo, aarama Islam. Ingka sabar, yaita sin Sayyiduna Ali, karramallahu wajh, in darajat niya. Ingka sabar tung kabahari, sabrun alal musibah. Kasabar katatas si manusia, hamusibah rimatong kaniya. Wasabrun ala ta'atillah au ala ibadatillah, kasabar niya nagtaat, nagtagipon pa Allah Ta'ala. Wasabrun ala ma'siyatillah, kaya sabalan na yung pagmaksiyat pa Allah Ta'ala. Ini mga tuwan yung beta sin karramallahu wajah. Man sabbara, hisiyusin makasabar alal musibah, hamusibah rimatong maun kaniya, siyusin makasabar, piaratungan siya sintuhan musibah tatandasan, pabaran niya, paahli niya, paalta niya, pamayway niya, way siya namung pangkalpatuhan, wala niya iyakiw simbaran niya, impikilan niya, sa tiyatasan niya, siyabalan niya kalna piaratong pargantaan kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, misan unuhun niya una pargantaan din kanya, siyabalan niya niya to in baita sin Sayyiduna Ali karramallahu wajha sittumi salasumi adaraja, in sabal niya yan kutiba lahu salasumi adaraja, isulat kanya in karayawan, in taod niya kung ngatus kaya. Kaminsan turayan mga tuwan, dahil nga sa mabyan in kasabar hakatan siya butini, sabalan mo hapanagnaan mo maghinang, so aon para kala hinangon. Sabalan mo before ka maghinang. Biyadi, hikay sa dayaw mo niya. Before ka maghinang sindaakan niya on, hipaparayaw ka to tanim niya. Hati niya ang mga tao naghinang bukod marayaw niya. Ada puning kasabar. Before ka maghinang sinhinang niya on, kurikun tanyo na ay niya. Pagkurik sin niya, parayaw ni ikhlas. May tayat to parayaw nindo ayat to. Hatulun in niya, iwan parayawon in kaikhlas. May tayat to. Ampa niya katangkisan into parakalen. Ampa niya katangkisan in pagriya. Piagriya sintang ibadat niya. Ampa niya katangkisan in sum'a in pagparungugdungog. Ampa niya katangkisan in pagkakapo. Bihan mga tuhaning kasabar. Before ka maghinang sinunuunura akan kayo mo sin Allah Ta'ala, kuri kayo niyat mo. Damit kiyan para yawun tanyo in kaikhlas. Ba't bang sadyaon kaikhlas sin hinang sin mga bariman, sin mga umat Islam, masana to ini, kita niyo yung masanya. Masanyang kita niyo mga tuwan. Bang doon yung kaikhlas. Na,
Bang di maawon in dua ini, in resulta niya maghinang, haway niya nahinang, piyaga abo niya nasal. Piyagririya niya nasal. Piyag parulungog-lungog niya nasal. Dahil nga sabab yan, laraking kasabal. Bang laraking kasabal, laraking pag-iman. Bang laraking pag-iman, laraking pagtagipon si Marusa. Turayan tayo ng mga kamaslan. Dahil nga sabab yan, ingkabtangan sin karramallahu wajha, bang mukya sa balan yan, habihanin dagbut dia, aw nitumbas kay mo silallahu ta'ala, karayawan. Yato, kasabal harun na kau naghihinang. Hinabo kau naghihinang, suwayang kasabar. Uno yung kasabar hinangon mo ron, biya din dagbus niya. Adamu dati wan nuksan. Ay mo ganapin, di akan kay musintuhan. Sabali tuod, ay mo ganapin. Iban tatasi tuod, ay mo maynusi, ay mo dagdagin, kabayaan silang bangka. Bangin ipapahinang kay mo 5 taon, tatasi tuod, suway mo mahinang kalima. Bangin papahinang kay mo hang kabulan, tatasi tuod, suway mo mahinang ang kabulan. Katurayan mga tuwa. Kasabal hawak to naghinang. Balikan tanyo yung kasabal hawak to naghinang ayari. Sabali tuod, bang man di makalabi. Ayari sabali, bang man di magkulang. Amo yan tayo mamagdamu ako. Kasabal hawak to naghinang. Ikato, kasabal puas mo na naghinang. Tatasitungod, intiap-tiap natangbos mo hunang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabali. Hatu para kala, ika-isa. Bang man, continue in hinang mo, habok hinang. Sababing Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Ramadanu ila Ramadan kaparatun lima bainahuma. In Ramadan neng Ramadan hautan niya nakakipara. Sindusa. Dami kianin sa bahayang, pahamog sa bahayang makapapasindu sa ayari. Sabali, papasabalan ka to. Kang man, pag-uus mo magsambayang, kinamuk sa bayang, continue yung karayawan, pag-abot sinamuk, wala na ko nakahinang mo. Inayaran sa balan mo rito, pang man, di mabataling karayawan niya. Kurayan tuwan. Maita, nagpermanintuhan tani Rabbul Alamin, ya ayyuhallazina amanu, la tubtilu a'malakum. Mga kamu beriman, ayaw niyo pagbatala, ayaw niyo paglara kayong karayawan sin uno-uno na yamalan niyo hinan. Ngayon nga siya dato sa balanta, yung kataan, umuta na hinang. Bang man di maglara, continue pagbukwak to pawas. Yan to. Sabar hari pa kau maghinang. Sabar hawak to naghinang. Kasabar hapuas mo na naghinang. Naunin sabar mo rito. Ayaran mo bang man di babata. La tubtilu amala ko. Ay niyo pagbatala. Ay niyo pag-iigaling pahala. Sinhinang niyo. Uot niyo man maghinang. Bang biya tuot naman magsabayang sintaon na malara. Oo. Bang wala duning kasabar. Bang wala duning kasabar to siyabot ka to tanyo si mga ahlo ni. Hapal man sintualiman hadith sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Security man ito aning kasabar. Security hapanagnan kau nagibadat. Security hawak to kau nagibadat. Security rahawos mo nagibadat. Ay nakaw kumataw kasabar.
na wala na to piya kayong kasabar. Nagdokkasit ta kita niyo, halawm kita niyo sakit, sinwala kita niyo na sakit. Halawm kita niyo problema, simbukon kita niyo magproblema. Sabab wala ta niyo piya kay in kasabar, mahinang security, mahinang ikasanyang kato ta niyo, mahinang ipaghalulay sin problema ta niyo. Na uno pendeta kato ta niyo sila Ali radhiyallahu anhu. Man sabbara, hisiyo si makasabar, continue yung kasabar niya ala ta'atillahi wa ibadatihi hatta yuaddiha bi akmaliha. Hisiyo si makasabar hapag tagipon patuhan tiyatasan niya kaya tunay niyang katan kagugunahan na complete niya, inisulat kaniya karayawan. Sittumia daraja. Ang katun siya, 100 daraja. Kati kung yan tuwa. Ini katun, hisiyo si makasabar ala ma'siyatillah khawfan min Allah wa rajaan ma indahu. Siyo nagsabar tiyatasan niya kana buka hamurka sin Allah Ta'ala iwan mung iwan salta dumaot sin karayawan dahil nga Tuhan bukon dahil nga tao bukon mangulit karayawan dahil nga tao sakawa impiyuhong niya rajaan ma indallah impiyuhong niya mimbeta sintu hari kasanyang dunya iwan adlaw akhirat. Ini sulat kaniya tis umi adarada ang katun siya kung gatos panagnaan unong ngagatos ini karwa siyam ngagatos ini karwa. Ampan niya nabiyas sa inayan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Way pag-isab di mamati tungon sin tao may kita nyo rin madtumamatuan sinamuyan yung kagunahan na to diya dunya ini labi aw na kagunahan na to dahil sa lahat na wala tayo mamod na mga pag-akama ipag-ino-ino na to yung kahalan na to. May kita nyo na biyahay ni simbihay ni kataod karayawan biyata sin Allah Ta'ala. Simbihay ni bano security biyata sin tuan wala na tumisan na pakay. Hinna pakay na to aming bukong kagunahan. Hin kagukunahan wala na to napakay. Tayo mamuda arama Islam. Biyata pa sin Allah Ta'ala. Fallahu khairun hafila wa huwa arhamur rahimin. Dia kita ni sin Allah Ta'ala papaayaran ng katan ibadat tani asiwi dakula wajib pasunat papaayaran sarawahi patuntum sin Allah Ta'ala kato tani in marayaw magayad in marayaw magpalihala Tuhan tani magkagunahan kita ni magpapalihala pa Tuhan. Asyo mo na ito magpapalihala ka ito. May tasyo mo na. Sa sambil baran niya, narin na kaingatan na yaran. Balan niya rin na kaingatan palihalaon. Nariya din na yung kita niyo, misan imbaran niya yung hindi na maingat palihalaon. Wallahu khairul hafidha. Allah Ta'ala sarayaw-rayaw mamalihala. Nabi Allah Yusuf. Kataan kanabihan, kaya prutikan sin Allah Ta'ala. Kataan sin niya kada programa hiatud sin kanabihan day nga Tuhan simanyang mga ito. Wallahu
Wallahu ayaw na to kalupahan ng Allah Ta'ala. Sarayaw-rayaw mamalihala, sarayaw-rayaw tumabang, sarayaw-rayaw maggapi. Wa huwa arhamur rahim. Arham. Bang kita niyo naglasa, di kita niyo tupon maglasa, bang wala doon yung biyutang sintuhan paglasa. Sa napairit na yung paglasa sintaw biyaw. Di ka wala sa akong sintaw, makabuddi siin. Makabuddi ka pikilan di tungtungong sintaw. Makabuddi ka sangsa di na tungtungong sintaw. Sabang ka nakabuddi, pangalta. Dahil nga ruhusiki mo, parang buhok mo, tungtungong ka sintaw. Amalong nintong marayaw. Sabbuton ka, misan natuto. Pagbati, sabbuton na ka. Sindayaw. Na mga tuwan. Ayaw na to kalupahan. Allahu Ta'ala. Apabila kita nyuri kumugdan simpaglasa, biyay takato tanyo sintuhan, paglasa, wala donin pahala niya. Biya na si masala. Na, mga tuwan, biyay takato tanyo sinallahu ta'ala, uno to din dayaw singkasabang. Patiap-tiap tao sa diyang karayuan singkasabang. Sebab kaya pa na sintao, ingkis sa singkanabihan na kauna. Na, biyayta sinallahu ta'ala ayat, kasuratu Ali Imran. Palman sinallahu ta'ala, wa in tasbiru wa tattaku, la yadurrukum kaidahum syai'an. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang sadya piarayaw niyo yung kasabar niyo, amin iagad niyo yung pagsabar, atunan deng Allah Ta'ala mo kung kamu nagsabar sin sabar titig. Habat to nagsasampig. Bangoy nakakitaan si tao, sambil pitig, tagbakon niya. Wa in tasbiru, bang sadya siya balan niyo. Amin sabal, katatas, biyayta sin nabi niyo mong kaniyo. Wa tattaku, iman nagmamuha kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadurrukum kaidahum syai'a. Di kamu kugdanan sing katitipuhan sin syaitan. Syaitan jin iwan sin syaitan manusia, di kamu kugdanan sing katitipuhan nila. Na mangi mga tuan, nagtipu na yung tawbihan. Nagtipu. Tipuhon si maasin anak. Tipuhon sin anak kimaas. Kuraya. Tipuhon sin nakura in raayat. Tipuhon na sin raayat in nakura. Sin way panglamod-lamod niya. Yang langan nito sa mga. Na, tuwa. Na, bang sadya palman sin Allah Ta'ala. Iarad ni pagsabar harihad tundagbus niya. Iwan nagmamuha kamu pa Allah Ta'ala, la yadurrukum. Way kumugdan kaniyo kasusahan. Way kumugdan kaniyo katitipuhan nila. Nasa kaliwan, sila na nagtipu. Bukod na sila timangkisa, sila na nagtipu. Bang sayon sila yung tumangkis, sa magtipuhon sila. Sakali sila na nagtipu. La yadurrukum kaidahum syai'an. Di makarausin syaitan yan, maita. Sa biyada kita niyo simbiyataan si Tuhan, sa kaula-ula, ing kasabar yan junna taming. Hina nga taming ing kasabar mo. Di ka matipusin tao, di ka matipusin pikilan mo, di ka matipusin ransam mo, kata nuay makatipupay mo. Maita, aon palsugpatan mo harap panagpatan mo. Nasa kalituan, sambil badyo na tipo na siya. Badyo niya, sipog na siya. Buko na, pikilan niya. Sabab wala doon yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, mga tuan, di hayat ini. Imbiyay takatutan yung si mga ulama. Ahlul tafsir, ninagin nila. At-taqwa was-sabru ma'an junnah. Junnatun min kaidil a'da.
wa min kaydi syayatin. Taming day nga katitipuhan sila to. Taming day nga katitipuhan ni Iblis lanatullahi alayhi. Naway na taming. Nagkabiya-biya na kita niyo sa mabuhay taming. Kugdan kata. Ampay kita niyo kumugdan sabab. Kita ni wala na to kita. Sa bangyanin sanja taring hatuhan, urik, misan mo itibak. Misan mo pastikon wala mo kita kugdan na katanda. Sabab pakugdanon sila Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pendeng kay mo, misan kau nag-training haula milikan, haula France, haula German, di na kumugdan. Dihan mga tuan, yan, hindi takat. Magkagunahan kita niyo taming na masana to. Balikan na mo, bukon taming hinang sintao, sarawa amin taming, biyay takato tanyo sin Allah Ta'ala. Hafal man nyari ayat ini, surat Ali Imran, wa in tasbiru, wa tattaku, la yadurrukum kaidahum syai'a. Di kamu dagpakan singkat titipuhan nila. Na mga tuan, kita niyo na magkahinag tipu. Waiwihan ba nos problema, amasa natin? Na. Uno pa indayaw sing kasabar. Yaita sin Allah Ta'ala, hasuratul Ra'd. Taslimul malaika di ahli jannah. Manalam salam. Salamun sin malaikat mga tao halom sulga bisabrihim hasabab sin kasabar nila. Parman si mahasud si mahatinggi wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kunin pamong nila salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Hindayaw tuan sing kasabar. Bang nato napakay. Yari dieta sin Allah Ta'ala suratul Ra'd. Manalam salamin malaikat ha mga tao yan. Siya salam kau riadunya, siya salam kau walang surah. Sa di ka to tanyo, di na to kaingatan magsalami wa malaikat. Di. Kaingatan na sintaw niyaw, magsalam. Mag-apas, magsalamin kabudyangan iwang kasumulan. Imangi, sambil maas-maas. Yan, nagsalam. Sa insasalaman si malaikat kanila rin. Nawang mutuan di kay ngatanin sa salaman si malaikat yari dunya na yaring sa salaman kay muadlaw akhir. Taslimul malaika li ahli jannah bisabrihim hasabab sing kasabab. Farman sin Allah Ta'ala wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mga malaikat sumud mongkan hati-hati naman. Unin pa mong si malaikat kanila, salamun alaikum. Kasajahitraan kaniyo, kasanangan kaniyo, kanda siyo, bima sabartum, hasabab sing kasabar. Ako na natutay manguda ka may lang. Kita niyo katandaan, hirayahan himiskin, kitaan kita niyo sin Allah Ta'ala, kakunahan na tuwing kasabar. Bang kita niyo rin na mawaya, salamun si malaikat diya dunya, na kanu-kanu at nang susungon, misanda kuman salam dito. Turayan. Na, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum. Bima sabartum, kasajahitlaan kaniyo, kasanangan kaniyo, hasabab sing kasabar. Wang bihad tutambang way kasabar way salam. Bangway kasabar way kasajahitlaan. Naamo na aturan na hindi matukasutan. Pane maukbad dar sarayaw-rayaw pagulaan. Nang bihad hindi atong niya ini bukon marayaw pagulaan ay bukon. Bay mo, iato panmital, magtuda.
tuwan na ka. Bahay mo yatupan mo ba to? Tuwan na ka. Pagtusan ka ta. Sa maming kata niya riyadun niya ini, paano ya? Temporary. Sambil baran na to ini, local. Nahaunin original, adlaw susungo. Dahil nga sa ubyan, biyaitan na kao si malaikat, kaya na kao sin original. Naunin original, sabay na sila. Unin original yan, pag mabuka na sa ka, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad mga tuwan. Dahil nga sa ubyan, ito tayo mamud na mga agam Islam. Mag-uus-uus kita. Ayaw na ito kalupahaning kubul. Yung kubul, ada kalamasan niyang, ada kalamaw. Na mga tuwan, ibaliktan yung pagkasabar. Nabi Allah Yusuf, si Manya. Hintaw miya tayo kasabar masanyang, pani'ma ukbadar, sa rayaw-rayaw paghulaan. Amunin hulayan. Inaisip mga malaikat. Amunanin sa rayaw-rayaw paghulaan. Bukod na ito'y marayaw paghulaanin diya dunya. Amatawag na nagdaurakan. Doang kajam da nag-black out, nag-brown out. Nagbuwa na yung kaiba na. Di kasandalan na lombay. Sa waboy aircon. Na naman atuan yung halong kubul, ang biyadin niya. Na naman yung halong kubul. Bang muri kay nga tanan namon imagine na long sing kubul. Amin waktu miyatay in light empowered nga samsil ko. Dum iwan adlaw ito ko halom simbay mo kiw kudam mo sa kaliway nung nagpangdaras intaw mga tuwa. Nagpangdaras. Na imagine na yung kubul bang biyatin. Biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kubul. Imma rawdatun min riyadil jannah. Ada kala yung kubulan, kakuyaran, dahil nga suluha. Dahil nga sabab yanin atay masabar, in atay nagbunga papag-iman, in iman niya nagbunga pamarayaw. Pakitaan sin Allah ta'ala yung malaikat. Kawaan nyo, inyawalihan, sinipon ko yan, halawang ko yan. In nagkawa, kiyo kuyakan, in nagdaap, kiyo kuyakan, in kawaan kiyo kuyakan na. Himay tayan. Butangan niyo inyawalihan niya yan fi illiyin. Halukal sa taas-taas. Iwan, pamaitaan sin Allah Ta'ala malaikat yung nakubul paafrisuha min firasil jannah. Hanigin niyo sinhanig tingalong suluha. Turayan tuwa. Hindi siyo yan. Hindi taga iman. Amin yun yung kasabar kaniya. Nagkarutaan na mano siya yari hadun niya ini pagkaw na pag-inom, mapangalta, kawasain siya way ng lamod-lamod. Sabalo. Tiyatasan niya. Di siya mga wabang bukundakan niya. Nah, kaya na siya sinallahu ta'ala, Allah takhafu wa la tahzanu, ay nakamanggaw. Maita, kaming kawasan. Bang kawiyataan sintaw kawasan ay nakaw masusa, wala kaw nasusa, suway pagkakaran mo bang kawiyataan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Allah takhafu, ay nakamanggaw. Wala tahzanu, ay nakaw magkarukaan. Wabsiro, pagpakuyag ka. Sa kalituan yung kakuyakan sintaw biyang dunya, maglag sinahon yung pagpapayhuan marayaw, raon magtinanak apo niya, apo bata-bata magtura, apo maas magtura. Amatin lialawag. Sinyaon adlaw-adlaw yung kakitaan niya patay ihuhan yatusan. Di na ikakubol, di misan masapot. Aun na kayan sa diya. Sabar. Wala doon yung kasabar. Na, mga tuwan, yan timbiyay takato.
Ulo pa. Indayaw sing kasabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu di nila nakatahanan impaminsa na singkuray sa Makkah. Dia at niya naglay, naghidra. Harap pahabasa. Nakamataw. Sambil maran niya, miyagat na naglay, ding hamak kaharap pa. Patay. Lianggal nila mga tuwan, mga tao-tawa. Sambil nagmula rito yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyak sama-samahan sila tilo. Sintaw, hawla pa. Siya balan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na maus. Piara tung sinallahu ta'ala in Jibril alaihi salam, pabaitaan in junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, uning kabayaan mo, papagpiyon ka. Amuin namin sana kaniyo. Yaunin buod, magpikaw harwa. Gipitun simbud, ataw atas akong simbud. Natuanin masa nato ini, mangayo, pautuhan na mo, kasakan na. Utuhan na mo, ini, gikitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, baitaan ni Jibril, mga upa-upir dugain. Pangayon niya na patuhan. Pabaitaan din hinang yung bukun marayaw mangi. Siya balan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atulayan, sambil padlawin, inulat tayo. Bangha hula Saudi, lamod na siya rin ang mga hula masan niya. Mahagpay. Marayaw, mga tuhan. Asabab sing kasabar di mayaw yung mga tao. Inagi ni Jibril alayhisalam, bang umpa-upir sintuan doon, kayong pangayon ko na. Allahumma hdi kaumi. Tuhan ko. Hidayatin manusia ini. Innahum qaumun la ya'lamun wa la yafqahun. Ini sila yaddo rin nila kaingatan yung mga yaddo mga mangi. Na dilan nakakuinduan ko sila. Kaya nga sabab yan mga tuwan, maghindu-hindu ikitan nyo sin kasalan, sin karayawan kasabab. Di na mahidyatul marayaw yung pakaradyaan, di matuhawla na to, bangkitan nyo rin magbalik mo pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tulayan, siya balan sila, nagresulta pa mga. Kataan sinji matukan ni halaw simak kapakwa, sabal kataan yung piyakan. Amo kusog ito, mibilan. Nasaggaw sing kurais. Dahil nga mga panagnaan, ipon, nagmalila, magtuhan tunggal. Pag-ingat ka niya si mga skurais, siya daw. Ang pasiya, ihantakan si bato. Baita si mga magsusulat sing kisya, sinsala sila, bang imbato yadto kiya butang haunta, malulu inunta. Awat timbiutang paraghal simbilan. Pabay taon sa siya, nauming kabayan. Makadkaw ka mo, tawa ka niya. Inliya palda simbilan. Ahadun ahad. Harap sa jaman. Siya balan ng sakit. Siya balan ng katanta. Ninggapi niya ra, Tuhan. Pag-resulta mga Tuhan, nahalulay. Safety siya. Dahil ha, kamudaratan. Aturayan mga Tuhan. Mainkan bato, malaggo. Bang kaya butang haunta, malulu, inunta, simbukan. Haraghar simbila luway. Sabab yadto kanya, halam sinjan kong neng kasabab. Tayo mamugda mo alam Islam. Kaya sabab yan, iluun sing kasabar, maka musabr. Indayaw sing kasabar, arrida. Makuyag kayo mo.
Iman, makuyag ka o haraakan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Makamur rida, mandilatur rida, nakawa mo yung kuyag. Nabangway ka sa barin nakawa mo astul, nakawa mo dugal. Matawdsin mo ya astulan ka. Taga kawasa ka ya astulan da ka. Hansam ka ya astulan da ka. Nah, ito kaya. Makamurrida, nadawhat mo yung kuya. Ang patuanin dayaw para sa hansing kiyo kuya kan? Naglilingkod ka isa-isa mo kaya katawara ka. Natutog ka kaya katawara ka. Ini astulan. Misan siya kumatawa, di na rumayaw yung lupa niya. Mangi lupa, na bati, natutog, mangi na lupa. Intau ya astulan. Sa intau kuya ka. Siya na nintau. Nagdarasin palmanis. Pauyo-pauyo. Dahil nga sa wabiyat ko mga tuwan. Indayaw sing kasabar, hato nasabot, nakawa niya. Sarapur rida. Hambu, kuyag kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ihon na sinallahu ta'ala indukal kaniya, sabab napakuyag niya, sabab napakay niya in sabab. Naunin biyata sinallahu ta'ala. Wasbir li hukmi rabbi. Tatasin niyo tuudin hukuman sintuhan niyo. Kaya tatasan niya. Dahil nga sabab yan, inhirihil kaniya sinallahu ta'ala, makamurrida. Darajat kuya. Na marimo sining kuya. Utuan ko bihon ko na sining kuya. Yan dilan nakako. Di. Bihon mo ataw. Di. Sa namin na sintaw yun yung kuya gataw. Aun na kuya pagbihon. Pag kita niya sin, okay na. Hinil ko na kayo yung kuya. Di mamisin. Bang mo binisin mo kung kuya original. Piki. Ing kuyag na yung hatuan, bukon bihon sa gawa, hilaway hatong paraka. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala akdanna. Umuyan. Hikar wa hirihil sinallahu ta'ala taun. Puasin rida makamul ihsan. Nakawa niya in ihsan. Firman sinallahu ta'ala, inna allaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, inna allaha yuhibbul muhsinin. Pagmarayaw ka mo. Kalnain pagmarayaw. Kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakawa niya tuhan, sabab singka sabab. Wa ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Wa itumbas si marayaw, malain kanin tumbas na palari yung sintuan nindayaw. Intumbas si mangi, palari yung day sa bingi. Ngayon, mga tuwan. Na, unim deta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamunatin hati sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atbi'is say'atal hasanata tamu. Hintaw masabang, bangaon kangian, di siya magtuy-tuy. Kumasingi sa kapilan niya magtuwid simbahan. Sabab kaya hatian na mangi sulang patuhanin, kaya hatian na marayaw, kakuyakan sinallahu ta'ala. Suwaon taming niya. Yan, tayo mamagdam mo, haram. Naunong parman sinallahu ta'ala. Innal hasanati yudhibna sayat. Sa bunal-bunal to disyusin na ginang marayaw. Ampay marayaw yan. Laway rin ang kabayaan sintuhan. Mapaig niya ng mangi. Takot na nun nato sa mga tuhan. Bang kita nun na ginang marayaw, naiging mangi. Apabila kita nyo isap na ginang si mangi, naiging marayaw. Kaya sabihan, kabunan ng kasabal. Bang doon ng kasabal, di bayaanin tao kayo ng mga kontrolin ini kasama kontrol ka na biyaw to na nabaw to tintawit hati ukiwan tutuos na Kolekta sa tupat na. ha? Kolekta. Continue pa yung to process na. Ay.
Isang pila na yan. Kakarang talaga pa. Makapagpasa. 8:59. Tatransfer mo ng computer. Ha? Tatransfer mo pa computer. Yun na. Exam. Okay, go lang. Pwede mo. Dati kong isang pinto na. Isang walo na. 8:59. 9 o'clock na. Parang pwede mo. Ay, bastard to din pa. Adi, USB port, 5 volts. USB port, Mamaya 5 ka to. volts. Sundas. Okay. Start ko na. Pag simpata mo rin yung katan, start ko na. Kita na bang live ngayon ko? Is 5 cable. Iwan ko. Yun na. Mga tuwan, ini magmaap ka mo, nakuta di ka mo pasalansin, inimpawin na mo din di na nagtinda. Mga tayo mangod na mo, agama Islam, hirihil ka niya, makamul ihsan. Nah, ini ihsan, kapuyakan sinallahu subhanahu. Ini katu ianughara kaniya sinallahu ta'ala maqamus syukr. Halawang pagsyukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In resulta sing kasabar niya, aun kaniya maqamus syukr. Nagsusyukur siya pa Allah ta'ala. Ang pagsyukur pa Allah ta'ala, kagunahan mga tuwan. Na unimbita sin Allah Ta'ala katutan. Wa la in syakartum la adidannakum. Bang sadya kamu nagsyukur pa Allah Ta'ala, iagad nyo natulan yan. Amin tiyo yan kanyo, kakausan sin Tuhan Tuhan. Dahil nga sa mabiyan, yung mga tao masabar, mataod nagsusukur na sila pa Tuhan. Sarang-sarang nagsusukur na sila pa Allah Ta'ala. Timutukbal na sila sin pagsukur pa Tuhan. Uway, tumukbal na sila sa magdaratong na. Dahil nga sa mabiyaning kasabar, kaya rihilan siya maka magsukur. Yanugaraan siya sin Allah Ta'ala pagsukur. Na bang wala na roon yung pagsukur, ingganti niya pagpupur. Pangintaw rin naman kapagsukur, ingganti na yan, pagpupur. Na, bangintaw nagkupuri, patumtum sinallahu ta'ala, inna ajabi la syadid. Insiksa para tumong sinallahu ta'ala, bukun, tiyo-tiyo, sa makusog, iban masakit. Na mga tuwan, kaya na naman natin kasusahan di adunya. Pagka nato, kaya na naman yung kasusahan di adunya, na talion na to na yung kasusahan adlaw ka na ka na. Pag nato palawang kubol, mag-imbestiga. Pangasubuhan ka, bukun yung mga subukato, tao ya kato, bukun tao dunya. Yan pamukita. Di mo misan kaingatan. Bangun. Sa iingat na sintaw rin di, magkaulong na kaunong sinusubya ini, ay ikaw mamuka. Talaon na sa kaan simbuka. May takaw talaon simbuka. Yan pamukita. Sa kawa, bang doon yung signal diara mo. Doon yung security diara mo. Pagkita mo lang, umukuhan. Ini kakampi. Kabaro. Na mukha ko simbihan. Dari. Kuya, hindi matungkay mo. Sabab, pagdatong mo naman, yaw ng signal. Dahil nga sabab yan mga tayo mo, na uuhon na ito yung baran na ito. Pakayon na ito yung kasabar. Hipaghalulay singkatan di matuhamasa na ito ini. Inggapitan niyo Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan, patugtugon na muna jarid ito. In pangadyaan singkitan niyo. Asal na ini sa lugay, aon pa magtatabarro. Sina mo yung pagnanasihatan na ito ini,
na insyaAllah ta'ala in kami mga katawi-tawi manguran niyo tuyuan na mo daw na mo magkumat-kumat ini limingkod da ini humatod maun pangdungog sing kamu sing kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin hadis sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga palanggungan ng mga kami Islam. Alhamdulillah, yato na yung pangadyan sa Rayaw-Rayaw. Amin bunga sin pag-iman, insyaAllah ta'ala, nakahampit kita niyo rin ang mga bunga yato. Amin mahinang nato yan, uunan, dahil di hadun niya sampay tumagpak matupahadlaw, gana-gana insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Manjariin kami, amin magpasampay sing kasila sa maon kaniukatan hauno na kamo nakabutang sibu dahalaw man sinula na to ini sampai pakagwa-gwaan niya pamakasukan dia si Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei in murah-murahan yan kamo mga kataw-tay manghuran ikita kamo waktu ini demikian man to pa mga hula Arab, hula Islam. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala yan na isang kamukatan na in mga yato murah-murah biya na sing kami in kami ini biya mga nagtanong sadya sin jambangan dahil kasulga insyaAllah na mura yung kakunahan na mo sadya rin kanyo amoy in maglamod-lamod kita niyo maghinang karna sin Tuhan Rabbul Alamin amin palsukuan niyo long ta imiwan kamo magbuwo sintianom na mo insyaAllah subhanahu wa ta'ala supaya siya sumambo supaya siya tumubo amoy in maka natutuod in bunga mo na muna na bunga sim pag-iman iwan bunga sim piyagtuyuan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala kaya na sinagi bang kita niyo naglalamod-lamod misambiya din namin bugat sin pagkala lumuhay katan bang kita niyo nagtutulong tabang labi-labi na hawak tubiyaon, pitsarwa na. Pitsarwa na isa. Kimbulan, amoy in ating hataas bihaon, bulan May. Sa limyo na in April na isa. Murah-murahan mga katotel manghuran, insyaAllah. Kaya na sinagi, in kami ini, nagpasampay sa gasin amanat, sin kamukatantan, harap pa, ini Tuhan na to Rabbul Alamin insyaAllah subhanahu wa ta'ala sarta na inamuin tiyanom na to ini na suway na to ito kabubuhan tiap-tiap dumatong in waktu kahunahan niya bubuhan insyaAllah subhanahu wa ta'ala na manjari balik ko pa ko na to magbalik in microphone amuin magkhatam sin pangadyan na to biyayaon muna in bunga sin pag-iman insyaAllah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu nanalu biha syaraf wa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
And most